Be lo kakana Acholi, bot kabedo mapat-pat, an amoro wun ducu afo icowu, wun jo ma do co, wun jo ma furu nino, ang'eyo cawa mo uco no dwana ni eni. Luong nya Sebastian Ogoni, wet palieli okor Ogoni, mi kaka pungole payera. Afuye wun ducu, an afoy la pi pa kaka, mati kedwa. Ujowa, uyena, akwan cawa man, afo dano ducu magu kwanyo karegi michero i Pongdwongo. Kalaro lok ma pi gitegu maguru kom kaka Acholi. Dano ducu magu aki twak Acholi mapat-pat. Ma gubino gubedo tie i Pongdwongo. I uduro makigoyo maluongo kaka ci chunya obedo yom mineno dano i namba malamal adada magubino i kacoka ni enini. Dano alip ki alip mapol gubino mukene gu awa kulaya representatives gubino ma gin maber adada. I think enini kacoka mi achiel ma Acholi gu ki vur ping mapat-pat weng gubino gu gwor la karachiel nim irwam malamal pinena ya dek mai kacoka ni enini ke neno kit ma dano gubedo kede ineno ni dano they are really concerned ikom jami matika time ganka eni kaka choko chaka ni tabla kuri won mo may neno no dano wora ta ni de bla bla no wot pe dano weng no bedo ping kitika taro it mi winyo ngo ma kitika loko ma eni gin maber ineno the level of seriousness pa dano chi nena dani for sure joma gubine ka chaka eni gitiki ma ki twin pe karagi chi ana mero fo na won weng irwam ma malo wa ki irwam ma ping magubedo tie ka chaka ni eni ujowa wun jomo kene wot dong mi bine ka chaka ni lo wo pe para mano gware ini ngeo mo dew komi o wa ko pe bino eto wun jomo kene bano bedo ki kero mi following jami weng online mabene obedo jemi mabejo piani kiro no ipe chore ulu no bene woti neno ngoma no tika going on online mwana do wego tiju dugu yoto wego kiro in kumi pe kamoni furi romo bedo updated ki ngoma no tika time ikabedo ni enoni lutua amita wechu ni machalo kaka Acholi kachoke ni enini ubedo kachoke mabe adada kachoke ma kilogo ene kiwajo ni kilogo lok mapeju la dir chief justice wa kekulo kekulo karo wa nyamu loko nero karo wa laro loko so kibedo ka kekulo eto kekulo ma keko ki wengi amer wechuni ukelo lok mapul mabeju mamit ma lok iguni amer wechuni lok maki discussing ki Pongdwongo uberu lok mabeju adada lok ma wulu diru kaka mapul gukatiketgi uberu lok mabeju adada lokom kwan, lokom ngom, lokom minerals, lokom nyom, lok mapula ta kikatiketgi i Pongdwongo kakacha. Abiru kanano ladit mamekwa Chief Justice. Pima ki winyu lok mabechu mano tika karo matika bino iki kachoka ni enoni. Nano kaladit kwanu latame dunyu ki kwok maywie. Dunyu ki kwok maywie. Mano enoni no nyurni pressure ki momentum mamege no liaru remuneo mabe adida lok manu mabeju manu kitika loko kini chi kinyamu lok mabeju amir fono umigi na mai diaspora mabene gen gu loko mabeju
Tama umegi na me diaspora gu kati kere. Ni umira oloto imwaka chel kichwal dano mia chel piar bich. Lutena choli mia chel piar bich. Ilomo mawako katich. Magian ma lo mawako na umira giti mater mi lobbying. Pi dano mia chel ki piar bich. At least every year. Kichwal lutena choli wako. This was a very good proposal. Piane in 10 years to come kaki beru katimu kumenu no lutena choli mati wako tiwa alip kiwiye. This was a very good proposal. Chi amero wechuni tam kinyamo kisambeka. Uberu tam maromo konyo kakachuli. Uberu tam maromo iluwan maro. Uberu tam mar romo kwanyo wakibu mawan wadonyo wati ye obuwaro wawa. Tam mabeju. Tam mapul. Tam manero pi kumbeti. Tam manero pi diri. Tam manero pi anyim. Ena ye kilogo isambeka. Piman wanjo kene chwinywa ochago chwe ikar makilwo resolution committee ma geno ki miyo task yedgino miberu kachono je madante alokone joma kilwo gini resolution committee ma ngep to loy wigi kilwo nyeni tabere resolution committee kilwogi gubini nyim dano gen gukwano jami ma gen wajuni jami ma dano logo. Now ma gen kwano jami angwen kiken mani dano logo. Chinguru do beru tie ki bolo mapapa ne ini pigin mawaw logo do. Chi gen gu chao ne magdong gen me resolution committee winyo ni at the day ni ngur dong ti adu ta ko e bolo mapapat. Chi dong gen MC ngar mano tika doro department eno ni waju ni biru chalu resolution committee gu wego je mugo mano dano gu waju mano mire ki including resolution. Chi ka ini noni gwari ikin jeme ma resolution committee gu kwano. Chi ini noni mir kong ma food package ki signing resolution eno ni kong mir ki yup i resolution eno ni mabe. Amaro bini waj ngo ma ini noni umir no ki kere resolution ere inano piki kero. Ada dano gu amalo. Ma joma ti sambeka jomu beri sambeka gingiu ni ngomu goni ti wachini ene ngomu ti me dano amalo dano ku chakal wachu tamgi gina ngomu miriki adding i resolution ni enoni lokum Apaa bini ye lokum Balaalo bini ye lokum Achwarano bini ye lokum Karamoja doni ye lokum lutina nyuwama gu aki lumu bini ye lokum lutina gu benu bini ye ki lok mapul mapapat ma ki lokum dan magitiki ngolo piani iguni ka ini guor dogge we ti noni resolution en mano tum ki sambeka ni uno miru bit like a total resolution maki making ki sambeka resolution no miru bit pierre de ka tampa dano manu kichwao when no niki kebgi in this resolution uno mir betam pierde ki wiye bana nan talolo pian mo kene jokan be donga choy ga choya mo kene gu ber ko lokuna loge mic so joma nungu choy mega choy na be pe kwano jo gu kare ki tam gini wan jo kene wa choy ka wa chwalo eto be po win ngar mo ka kwano ti gien madong utime maraj mape mire luoro betie mi loko ne kamale era ye resolution committee ni they became greedy with the information mano no gien go yubo
to the point ma they feel ni gina dan te log ne pigi pata they feel ni en gina gi kero nyiga ngwan en is the main issue ngo ma dong dano dong gu raising gino ngi kero ni ero ni nem chalo was not important piani ner matika telo the resolution committee magilwon yene tebere cha ma dan tika loge o tin computer ne kore ka be ka typing one time ni tika typing en gin ma dan tika loko ni kare typing gina en ngi to ke ne ger pu be ka typing gina dan te wa ne wan jo ken un chuno be yo mi dong oro to tika yopo resolution tika typing nan talo tika yopo kama no pe ke karo gin dan logo wona no o tika typing tak kar tika typing gina en ngi ke ti ma kikati don with the resolution one ma waberu kuja watamo no ni resolution ma don kibikati kere kibi yubu don iye kit ma no kimi ukar ki dano ni kong dano gu meri kore ka kama no mir ki yupo ki dano be gum kati kere ni amir fo la diet a Livingstone honorable Livingstone kelo michwa la diet anu no logo ma pira tek adada kikane watiki danu mano don kitie ikachaka ni enu ni magiti kin executive central executive committee magien no mo tamgio in this meeting madong they are not willing and they are not ready to listen to any advice which is very bad dan magu cher kachaka mano don gen go yubu jame gi mer me tit me gi jogo wara samba kana meeting accountability ni kachaka time resolution na ki making an end no don gin tie in that meeting give me team make down for accountability nika chako time eto miri ki ngo madano gulogo gipe medika to neka maika eno no berutie Livingstone kelo waru kamaleng watini je mu kene gere kilo ke tielo an Livingstone kelo dan ma diet dan ma mwa na be diet wani je mu kene gere kiram logo na ke tielo bar wan kumberi chan ma chalo ka Acholi watiki pa mu ma miru immediate solution and kachoga mi Pongdwongo miru kati clear in with its stand regarding Germany egoni especially me example kom ujong matika nego dana ya gago kakacha tiki ramo a ki kachoga magi beru niana ya dek dano alip mo beru kachoga enoni tiki failing mi chako kati ki resolution mo maguru lokum jemati time ya gago failing mi loko kom ngo mati time ya pa failing mi loko kom gien matika time ya chwara failing mi loko kom al Balaalo en no don kit kachoga ngo mano wan beriye si amer fo na de Livingstone kelo pilok ma bejo en ma en lo gini nero bala diro kelo be pu berbo ki nero ma mega ma o lo en ni dano o don chingi ne rabara mo be no war kama leng ni ka in wi dure ilet je ina cher ka ngwenyu te toge chino konye pere wan wa chero ka ngwenyu durwa let ero resolution ki kati kere birja wan chera ngwenyu tok wa ye resolution ni penyuru ni wan chera ka ngwenyu wi wa durwa kama te hilo ni wan chera ngwenyu tok wa peman tebere ki dule man mageno no ngeno yubo resolution an ba nge resolution tebere non ta yubo magari ange resolution ni pege yubo en la wo en ba resolution ki yubo chan mano dong tika ko na ka chaka en mo betie kiti kere mer mingo mi confirming mirge en ki kan piani gin madano gulogo lutien magi akilum ku war kama leng ni gin giti ki pa pe giti ka poko gi campaign ubinira resolution en bena ki nen kama ki ramu keto gi lungore bena giti ko ni gen giti ka gwako le gen gwako diang gwako diel eto lukuo ge bieno ke kwalo diel gi o an ka kwalo diel gi gen tian gi pe mingwe meriam lukuo mane ni pa ma lungore ti akar ke ye joma giti ki pa mingor lu wat kumba
Lutera wo mu ga kin ga ngan makum ni waji pe mer mai tiki gen ter ka ki nu jen pala ngore kin pe na la ngolo mo ne tika gwa ko diele yi ter kwalo diele la ngolo en no e twin maraj ko man ni lok wen mu kati e ka chaka me Pongdwongo ka kacha ti unu mir wa kati we clear resolution kom Germany egoni bare resolution and my will jon giti karni kon gen gi grouping Germany lo i dula ngwan ini chako grouping lo mi apa andang lo mi ngom ni kunena lo mi apa tugu wadut yu weri to ke kamati ini chako wajini lo ka balalo wen ki kero anda lo ka ngom kunena lo ka balalo parata lo ka balalo tugu dut yu weri wa ke state house ini tia wajini lo ka balalo wen nong o kon lo ka ngo wen no ki kero dong anda gene anda lo ka chin ene pitiu iguni lokmanu miro independent committee ya yigu handling pigi kengi as its own resolutions and iguni wen ngoma ati wachuni tam iguni wen no katiki samba kakacha Pongdwongo loki wen kati Pongdwongo dong pago dong en win kira wajo kereni jomo no dong gen tie magian go yobo resolution gi onan mwagari wangej en resolution gini ni era dong gen mo mere yeni ting magipe merni wa ginu mo kila resolution gini ni mir gi meno tieni giti me ki dan me accountability ni ka chako time an ka chako mo time ni wano kote ki chako eni that was their own intention pian ka gin madan logo wun po mer kato gin ma wuro yu logo karu karni win me ni kono no wuno ni tomu ni no perta pingono no wun puti ki tomu ni don poluong no don dano do ulo no dan me ngo ko no wuno ni tamadan ni ko nyepere eni gen maraj ba gen maraj wan jo kene wa kwano wa jalo pitijwa from nenda piare wa bear paga wa nenda piare wa bungwen wa ti wa cer ka chwa no diku chwa no diku chwa no diku tiano kiani itika par pe kara imero ni at least ka chwa ni enini ukati ki gen ma bu kwano kara gen wa ariar ki ker gen ma glwan emergency word tie ya kiani tie emergency word ki kero piani tiep joke ni biru manu dong lego tunya nong poren lik ko naktar ire ki winu ga ka fudak po lik ju la kurja ne ki wan kon ke ro na ki twal ki emergency ki kon ke la ke kon ki emergency ki word gena condition ki tip maraj so ene ya chu gan men wan ti ki pa mo ma ti chalo emergency ma ko mir kon ke nen ki ti che yor radida pero mo cha wachi ni log mi apa magiti na ko dan kiti wang urigi dan kiti ka burta yat inti wai ni logo per peta log mi nge balutwa mala dit ameta watch ini kamale mala dit tabere utiego minu submissione ana ke bolo kamati ye cha luon la dit tabere awala dit tabere yena wini yini kwano resolution andano ngo mi be resolution mukene let me hope ni resolution madano mi era yine bi adin gin ka kenyu ba gina tebere wacha ni ina ba la diru goni jemini mukene wan poro mo doni higi kumberi chawan awa pengo ene ka chaka pa chulo miru kate we de resolution yani ngo talo lok me apa dongi karo judiciary eye commission nong tie aya lok mi Balaalo dongi karo presidential executive order dong tie lok mi gene loka parmo jong dong Museveni do wa ande bichwalo dong security kunu loka chwara dong loka te court ma dong tie dong itika handling loka any court so genong pegiro na chakwa ko loka ni into that resolution ti ana wa ni la deta vere ka chaka ni gamanta yuluo kede achule yuluo Museveni luo lega ba karbian ika mu luo lega ba karbian
Utiu ki lega no me bakar biana me declaring ngom pa chuli ni ngom amari ngom mi apa. Eno ni no Museveni pingu ni jury sir I commission tie because ginano time manu no jury sir I commission no gitim appointing yo dongi tie mama mi tigu chake chi ngom ageo ka chaka ma megwa ni ben mi kati with their position regarding lokom ngom mi apa. Ngom ageo ka chaka ma ni kati with their position regarding lok mi Balaalo. Ngom ageo ka chaka ma ni kati with their position regarding lok mi Karamoja. Ngom ageo ka chaka ma ni kati with their position lok mi Achwara. Manuk wan machalo kaka chungu watie because ka chaka ni ne ka chaka pa chuli en pi ka chaka pa ngatu mo ka chaka en pi ni kon ka chaka pa wen doro nyo ka chaka pa lar tunu kon ka chaka pa mo no kon no ka chaka en pa jone en no gen gi chara yo be gi pe gi luo dan wen ye gi luo lu nyoru gi weri gi chara beru ka gi kunu pingo gen luo dan wen ni dan chara ye ka no gen ngi ka chaka no megi. So ne me tiji dame ki accountability ni actually ma chalo ka beru ping no yimer promoting miri ni keni gen maraj tamma megwa no me ti kere ka chaka en pe unu ko ki tamma ma unu ne ke nuko ti bai wi yam ne en gen ma dan wen do ye I Pongdwongo pe man ana wa ki tebere ma lo ki tebere lo ka gero char matata yani en gen gitu wa ni ka chaka ni eno ni miri ne twal I lokom kwan ti awa ni ko no miri ne ti lokom kwan no miro o podo luong ni rocho pajo ba no miro luong mer ni wate luong dana minan kito yubu kwan ya chule man wuti ukero gin ma journalizing jimi weng ni to pajo rocho pajo gwako pajo now wa tamni wa ti ka chero jimi adet iguni wa tingi ki ka ma ye ka wati je pida ko ja ko kelu don je ma wonu mo to mu ye ni ji non ki rojo pa ni ka o jong ti na ko dano ki yubu gang ni ka ma de ti ka binu ka chere ko ngom ma megwa ya pa ga ja wa cha ko rojo pa ni ka Balaalo ti ni gberi ken pen ki je ma megi ariawa wajao yubu gang ni ka ngom ma megwa mati ngom kwar mati ya chwaran gameto gake ye peke ramo gere. So these are issues man need to be also tackled. See ujowa ameta wechuni ka choka mi Pongdwongo obero ka choka maber eto dan mano gitigi twin marash era ye go wa tam ma pe gitego wa gu kete ki tam ma yumo igen ma er ginu mi ra wa cho kamaleng tam ma yumo igen tam ma megi ma yumo igi ki kan gi ena igen gu karot tabereti kingi ma lok ma waje gu lo Pongdwongo wen geno wa en lo mu ma pe gi peka choj ma dan gu choj ma duo ta ma dan gu choyo choj en wen wa mo achel pa geno ka wa mo achel ubudonyo igin ma jone gu bukate kere ma gitika wan gitia yo budong resolution ma diet buka diet pa geno ka mo bo bertie piane ka dong wa resolution ne mar ki wajo kama leng ka wang dano ma ki kete ni ki yup ye ma be wuno o ba gi o pu met ke to wa mo achel ikin resolution ma dano logo ti dong wa cha geno ni mo ni ma diet ma wuti wa te yupu ne ubugur tamba dano ni ma be dong wa buka ne ta lo yubo mo ari ange ki kan no ti ka ko ne ar ma tiar ne ke ka si wange ruba pa churitie an ruba pa chuli bana bu konyo wa ki pa ma wa ti yeni ka do bi loro amero wa chuneni wan no dong be wati ka yele pe kaka mama fut ka chaka me Pongdwongo me pe no tie wan mu kene no dong wati ka chung pe kaka no dong be wati ka chung kitian wario so
kin manung ka choka mi Pongdwongo be nong piu guru pa manung tie ku meri chawani wanu walego gum ni jeme magianu gukaro ni a era ye game biti ye ni gano ti ye wanu kene ni no wa be mete ki teach I compare madong tie dong enani emergency issues one egoni kin manu no wan me wa cha dong yen yu mi tie ko pa na enini en yu ni en wa mete dong kere ku meno piano wa tam ne ka cha me Pongdwongo obukilu pa na enini wen la karachel kinano solution ne kidong nan way forward la karachel mambe no ti meni that issue was not put into the resolution. Mano wan wati amero nano neni enini kira lung mok dong tikere tikire. Pero because one amero nano loko mapa ubitu pere kere loko machwaran pere kere loko balero pere kere loko jong mati no dan ubitu pere kere so ke mer kumangwan eno matieni no mero beloka bor. Resolution 8 resolution mano kikate gino. Kidong look people with disability. Better time. People with disability. Kidong look gene. Lutian wamago akilum. Ma again gitika wajin they are facing a lot of discrimination. Ki wako bodan. Na mara chel wajin ni tere ngoni akilum. Dan cha wana kikum. Chi eroni tikin jami mamiya no kinan kita kirama tiako gikere alutua amera wechubuni wan machalo ka Acholi wan putum la dien mo yubo ate e ko goma wajini Acholi tumko wan po butum wan wabe mere gitum matek ana lego dano wen manu ndongi tika lwen matek lokom Balaalo wa mete ki lwen wonu loka Balaalo dan manu ndongi tika lwen lokom Apaa wa mete wonu ki lwen kita chon kieno wati alwenyi ka choka en ma be Pongdwongo pu guru loko Apaa pu guru loko Balaalo pu guru loko that mean we should continue fighting kin manu wati lwen kere where ka choka patebere en mon resolution atebere manu kete kere ni en resolution atebere ba pu mer ki kerne en resolution mo time ke Pongdwongo ka resolution atebere ma ana yu beru pe o yubu mer jim mati to kene yo kete kere enoni kum resolution madano kete kere tebere pu kero ke kenyu jan no typing gemini o wan te system kane ando ram ke wara kane ando ram ke wara che community sensitization on land protection ma an la dir gona ti telo wieni amer wache ni bo mete kitono dong ti kere districts marama beach mafutpo o igini wabinane wa o igi owen district mi Kitgum district mi Lamo district mi Agago district mi Moro Kiamoro wabinane wa o igi owen che madong wa o igini wabinane wa America beri in touch ke jom teams ma megwa matiano tiano madong wa kero gi kuno minane gien mano wan logo gi kikariti che ana fo jowa ana lego teams ma pat magitika yele melwen lokom Balaalo o mete ki lwen won matek let's not give up alego mar owen alego la mar o chwe beti alego ngure alego uruga Christopher kidong jowa mo kene magitika lwen matek wa mete wono ke lwen manu dong wachako manu dong tika going on ka chaka en mi Pongdwongo no wano tamo ni obukate with a better solution than manu dong wante timne ni but kiro do dong pukate ki money wano dan mi ni mamegwan is the best wa mete kere ana fo mate jojo kamalo